Učenici tehničke škole iz Gradiške novogodišnjim paketićima obradovali su mališane koji se liječe na odjeljenjima pedijatrije i hirurgije u Gradiškoj bolnici. Nakon što su uspješno realizovali još jednu akciju Jedan slatkiš, jedno dijete, đaci su odlučili da ove godine bolesnoj djeci lično uruče paketiće i učine im prijatnijim boravak u bolnici. Međutim, nisu došli sami. Sa sobom su poveli i Djeda Mraza. Evo danas tehnička škola zajedno sa našim savjetom učenika provodi akciju u ovoj bolnici Gradiška da se obiđu djeca koja su bolesna, koja su u bolnici. Dakle, učenici naše škole su prikupili novčana sredstva. Ta novčana sredstva su uložena i kupljena su stvari za djecu. Dakle, razne vrste slatkiša, školski pribor i stavljeni su paketići i ovdje su poklonjena djeci. Djeca su pokazala veliko gostoprimstvo, što mi je jako drago. Djede Mraze, reci nam, su djeca bila dobra ove godine? Pa, bili su dobri, ali moglo bi biti bolje. Moraju da slušaju roditelje i da budu jako, jako dobri. I doće Deda Mraz iduće godine. Nadam se ne ovdje, nego kod njihovih kuća. Rekao sam fino da okite, da srede, da Deda Mraz može da uđe. Valjda će ja dotad smršati da lakše prođemo kroz dimnjak. Biće nešto. Paketić od Djeda Mraza dobio je i 6-godišnji Nenad, koji je u bolnicu došao da posjeti mlađu sestru Andreanu. Kaže da su oboje bili jako dobri ove godine. Jel se tebi sviđa ovaj paketić da si dobio? Da. Šta sve imaš u paketiću, je svidio? Šta sve ima tu? Svega. Jel se sviđaju slatkiši? Da. Jesi ti bio dobar ove godine? Jesam. Učenici tehničke škole u Gradišci već duži niz godina realizuju akciju Jedan slatkiš, jedno dijete. Nastojaće, kažu, da i u buduće novogodišnjim paketićima razvesele svoje male drugare.